Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler. Allah Subhanahu ve Teala şu cuma günlerimizni Recep ayların hayırlı mübarek kılsın har başabız içinde. Kılgan gıybetlerimizni Allah Subhanahu ve Teala kabul kılıp bilip bilmey kılgan açık aşırın kılgan günahlarımızı gaffa eylesin. Allah Teala'ga har başa hamd seneler maqtavlarımız bulsun. Allah Teala'ga ihlaslı ibadet kılırga, Allah'ın emirlerini öterge tıyganlarından tıyılırga bizge nasip bulsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge irek tüylerimizden çıkan salavat şerifelerimiz erişip, selamlarımız erişip, anın selamlarını bizge alırga Allah Teala nasip eylesin. Muhterem kardeşler, inşallah bugün sileşip müddesi sözümüz bular Recep ayı turunda. Bizim indi Recep ayına kilgende ihtilaf türlü ayrımalıklar varlıkka kildi. Kimdir ayta bugün kirdi Recep'te, kimdir ayta o bugün kirmedi dey. Anın ahamiyeti nersede? Bir qaraganda bir kun teginde mında allani mühimde tugul kibik. Şulay da eğer de bugün Recep ayı kirgen bulsa, Recep ayının birinci cumga kişi ol ragayip kişi bulup sanalı. Demek indi bizning şuşu bugün tin, yani kişi kıyaş baygaş bulayındı. Ol ragayip kişi bulup sanaldı. Eğer de indi Recep ayı bugün kirmegen bulsa, ragayip kişi demek ikinci atna gagına ali bola. Şuna göre şunday ihtilaf biraz ayrımalıklar barlıkka kildi. Amma indi resmi ravishda bizdagi bo'lgan kalendar bilan ham müftiyetning fikri boyunca Recep ayı bugün kirdi. Bugün anın birinci kuni. Şulay aytib indi kechagi bizning tunimiz, kechamiz ol indi bizning bulda ragayip kechi. Indi ragayip kişileri turunda muhtaram kardeşler şulay inşallah söz bulup gitir. Hem de indi şu Recep ayı turunda gumumen biz indi Allah versa bugün sözlerimizni aytırбыз. Belki içinden de ragayip kişi bulgandır da elimine Rafael abi bilen söyleship turdik. Tışkırdı şulay bit indi. Rafael abi mena yisigin bula gitti. Ol yizik kiyip tilek tilesen bütün tileklerin ütele. Ragayip kişi şulay tercüme etiledi. Tilekler kişi dedi. Leyletur ragaib. Yani tilekler kişi, yani bu kişide tilekler dağalar kabul bulatırgan kişi. Belki muhterem kardeşler şuna da bir işare bulgandır. Belki indi o şu kişiler ragaib kişileri bulup sanalgandır inşallah. Muhterem kardeşler, indi siz bilesiz şulay bit Allah Teala karşında türlü aylar var. Ol aylarının isimleri turunda biz indi sizge yış silep kelem. Belegiz, irenigiz dip qaysı ayda Müslüman ayı kalenderi boyunca yaşaganigiz ne dip. Çünkü biz könügilgen Gregorian kalenderi boyunca aylarının isimleri mecusilik bilen beyli. Mecusi Allahlar bilen beyli. Mecusi anda mecusi dilini tutkan kişiler bilen beyli. Mesela Yuli Caesar şulay bit, Yuli ayı, Avgust imperator. Şuna göre Allah bütünüsü şular bilen beyli bulgan ayvirler. Şuna göre bizning için indi mühim Müslüman kalenderi hem Müslüman aylarının isimleri. Bizning mesela Tatarlar hali siz ihtibar etkeniniz bulgandır da kabir taşlarında 30. yıllarda da ayının isimlerin yazalar idi Müslümança. Yani yıllarga indalar küçkenler şu Gregorian kalenderi boyunca yazılıp baranda senin 30. yılına vefat buldu deyip, ama ayı alarının hamanda bargan Müslüman boyunca. Muharrem mı anda, Recep mi şulay bit, Ramazan mı şulay deyip kabir taşlarına yazıp barganlar. Ondan sonra indi soğuştan son bütünley köçüp kitemne şu aylarga, şu biz bilgen Gregorian kalenderi boyunca bulgan aylarga. O aylarının bizge bir nindi məlumatı da yok. Şu kış şey deganni anlatıdan başka məlumatı yok. Ama Müslüman kalenderi boyunca kilgen aylarda bizge məlumat var. Çünkü her bir ayının da özünün nindir derecesi bolarga mümkün. Yaki aylar tıyılgan haram aylar var, şulay bit şunday hakimde yirgen aylar var. Bar şulay yok etkeni bir şey indi mesela Ramazan ayı, orazat tatırgan ay. Anı kişi bilmezke de mümkün. Eğer de ol şu ay ismi bilen yaşamasa. Şuna göre de bu isimlerden bilip anlap mesela özünge mesela anda şul kalendarına koyarga mümkün telefonga yaki anda istelin var iken senin istel istene şulay bitinde bilip turarga qaysı ayda yaşaganingni. Allah Teala bizge ayta Bismillahirrahmanirrahim.
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Аллах Тағала айта бізге, шыннан да Аллах Тағала қаршында 12 ай бар. Аллахтың китабында шулай yazылған, шушы көклер һәм жерлер яратылған вакыттады. Ягъни айлар 12-ге бүленгән башта ук. Аллах Тағала шушы көкләрне һәм җирләрне яраткан вакытта ук айларны билгеләгән һәм аны 12 иткән. Димәк, 12 ай бу Аллах Тағаланың хөкеме. Бу кеше уйлап тапкан әйбер түгел. Бу Аллах Тағаланың хөкеме, пәйгамбәрләрдән килгән хөкем бу. Бу айларның шуңа күрә исемнәрен үзгәртергә мөмкин, әмма саны шул ук кала. 12 ай. Siz әйтерсез инде ислам диненә кадәр бит инде булган 12 ай, шулай бит. Сез беләсез, ислам дине ул бөтен диннәрдә ислам дип аталган элек. Аллаһ Тәгаләдән килгән бөтен диннәрнең дә исеме ислам. Шуңа күрә дә һәр пәйгамбәрдә беренче вакыттан ук, Адам галейһиссалам вакытыннан ук, менә шушы еллар исәбе 12 ай белән билгеләнгән. Һәм инде ул бер пәйгамбәрдән икенче пәйгамбәргә шулай күчеп килгән. Аны хәтта мәҗүсиләр дә үзгәртә алмаганнар. Мәсәлән, майда бар. Майның айлары күбрәк, май календаре буенча. Әмма ул аларның календаре ул безгә аның катнашы юк. Ул календар буенча 2012-дә дөнья бетә. Шулай бит, ләкин инде бетмәде. Шуңа күрә аларның айларының безгә катнашы юк. Әмма Аллаһ Тәгаләдән килгән һәм күнегелгән, шулай бит ул инде шушы 12 ай. Без моны инде иң беренче чиратта үзебезгә шулай аңларга кирәк. Алладан килгән икән. Без аны үзгәртә алмыйбыз. Барыл меха үзен үзгәртергә тели бит, шулай бит. Нәрсә кертмәкче була әле анда? Майның 32-сенә кертмәкче була әле, нәрсә кертмәкче була әле анда? Шулай бит, айның санын үзгәртмәкче була. Барып чыкмый шулай бит инде. Барып чыкмый яныңда. Шуңа күрә дә ул әкиятте дә аңа рөхсәт итмиләр аны эшләргә. Бу дөньяда менә шулай торып бүленгән, моны онытмаска кирәк Аллаһ Тәгаләдән икәнен. Һәм дә инде Аллаһ Тәгалә әйтә: "Арбагатун хурум минха арбагатун хурум." Аларның 4-се тыелган айды, харам айды. Нинди айлар? Зилкагъда, Зилхиҗҗә, Мөхәррәм һәм Рәҗәб айы. Хәзер кергән ай Рәҗәб айы, шуңа кагыла, шуңа керә. Зилкагъда, Зилхиҗҗә һәм Мөхәррәм бу хаҗ айлары. Хаҗ кыла торган вакытлар һәм шуңа күрә дә бу айлар 3 ай рәттән алар харам. Бу айда сугыш, ызгыш, талаш, гынах, бөтен нәрсә шундай әйберләрдән аеруча тыелып торырга кирәк. Һәм инде шушы айлар вакытында хәтта мәҗүси гарәпләр дә сугышларны үткәрми торган булганнар. Аннан соң инде башка айда күчерә торган булганнар. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, шушы айлардан аерылып тора Рәҗәб айы. Чөнки ул бу айлар белән рәттән бармый. Парашалат Мөхәррәм, Сәфәр, Рабигул әүвәл, Рабигул ахир, Җумадил әүвәл, Җумадил ахир, аннан соң Рәҗәб бара. Ягъни хайран гына аерылып тора ул шушы айлардан. Шуңа күрә Рәҗәб айын мәҗүси гарәпләр күчереп иртә торган булганнар. Ягъни 3 ай сугышмаганнан соң, шулай бит инде бик каты сугышасы килә. Дошманнар күп, шулай бит. Һәм Рәҗәб айы килеп җитә. Сугышып булмый. Алар аны күчергәннәр башка айга. Әйтерсез ничек күчереп була инде ул? Мәсәлән, хәзер безнең шулай бит инде бара январ айы, январ айы шам. Бу ел бу ай февраль булсын, 2нче ай январ була. Менә шулай күчергәннәр. Сугышканнар да бу айда, 2нче айнан соң Рәҗәб иткәннәр. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аерым хәдисләрдә аны әйтеп куя, Рәҗәб айының кая икәнен, кайсы урында икәнен күчереп йөртергә ярамый. Рәҗәб менә шушы вакытта харам тыелган ай, һәм ул күчми. Шул урында калырга тиеш. Ислам дине килгәннән соң бу инде үзгәрешсез менә шулай торып кала торган була. Шуның өчен дә без дә яшәйбез дә шулай бит. Һәм сизмәстән харам ай кирип китәргә мөмкин безгә. Зилкагъда, Зилхиҗҗә, Мөхәррәмдә кеше яшәргә мөмкин. Тыелган айлар рәттән бара. Амында ул сизмичә кирип китәргә мөмкин харам айга, шуңа күрә белеп торырга кирәк шулай бит инде харам ай икән. Зәлика динул каййим. Бу Аллаһ Тәгаләнең кулы куйган дине. Ягъни бу дини тәгълимат.
12 ай, 4 харам ай бу дини тәгълимат. Бу дин. Аллаһ Тәгаләнең дине. Аллаһ Тәгаләнең куйган әмере. Шуңа күрә дә син моны беренче тәдә алмыйсың. Бу динебез безгә шулай әмер итә. Фәлә тафну фихинна анфусакум, һәм үзләрегезгә бу айларда зыян китермәгез. Ничек итеп үзеңгә зыян китереп була бу айда? Бу айларда, Рәҗәб аенда мәсәлән, гынах кылып. Гынах кылып үзеңгә зыян китерергә мөмкинсең. Чөнки гынах кылган кеше иң беренче чиратта үзенә зыян китерә. Менә сез бу дөньяда күрергә мөмкинсез башкаларны рәнҗетеп, кеше хакына кирип яшәгән кешеләрне, шулай бит. Тәкәббер кешеләрне күрергә мөмкинсез. Сез инде уйлыйсыз, булар кеше җәберлиләр дип. Юк, алар үзләрен җәберлиләр. Алар үзләренә зыян китерәләр. Үзләренә золымлык китерәләр. Чөнки кыямәт көнендә алар бөтенесе эчендә үзләре җавап бирәчәк. Алар кемне җәберләделәр, кемгә зыян китерделәр? Алар савап ала. Алар савап ала. Дөньяда да, ахирәттә дә. Әмма җәберләүчеләр, алар инде үзләренә зыян китерә, алар файдасын күрмиләр аның. Һәм шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә безгә әйтә шулай бит. Аллаһ Тәгалә дә безне кисәтә. Гынах ул үзеңә зыян китергән кеше ди. Үзенә зыян китергән кеше гынах кылучы кеше. Иң беренче үзеңне яратсаң, үзеңне уйласаң, син үзеңгә зыян китерергә тиеш түгелсең. Буларга тиеш элементар акыл синең. Үземә зыян китермим, үземне үз кулым белән тәмугка ыргытмыйм дигән, русча әйтсәк, инстинкт самосохранения буларга тиеш. Нормаль кеше булсаң. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә әйтә, үзегезгә зыян китермәгез бу айларда ди. Шулай ук инде Аллаһ Тәгалә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим, я аyyuhallazina amanu la tuhillu sha'airallohi wa la shahril haram. И иман китерүчеләр, Аллаһ Тәгаләнең йолаларын, куйган әмерләрен халал итмәгез, бозмагыз ди. Һәм харам айларны бозмагыз ди. Аллаһ Тәгаләнең куйган әмерләрен яки гынах тыйган әйберләрен, гынахларны үзеңә рөхсәт итү, халал итү, бу үзеңне Алла урынына кую була. Син үзеңне Алла урынына куйган булып чыгасың. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә тыя, ә син рөхсәт итәсең. Бу ислам дине буенча халал әйберне харам дип әйтү, харамны халал дип әйтү кешене кафирлеккә төшерә. Кеше кафиргә әйләнә. Әгәр дә шулай дип әйтсә, яки шулай уйласа. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә дә әйтә, Аллаһның тыйганнарын үзегезгә халал итмәгез. Һәм харам айларны шулай ук халал итмәгез дип кисәтеп куя безне. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, инде безнең өчен шулай ук зур кисәтү. Нәрсә тыела соң бу айларда? Бу айларда тыела сугышлар. Корал тотып сугышу. Корал тотып сугышу тыела. Бу айларны, мөхтәрәм кардәшләр, хәтта кафирләр дә белә. Изге ай икәнен. Менә Америка Иракны бомбит иткәндә, алар Рамазан аенда бомбит иттеләр. Хәзер Англия белән Америка Йеменне бомбит итте. Рәҗәб аенда. Менә аларның беренче көннәре булды, кичә бүген беренче көннәре бомбит иттеләр Йеменне хәзерге вакытта. Палестинаны яклаган өчен. Израиль әйткән дә юк инде, шулай бит. Ул инде аны Иерусалимга каршы, Палестинага каршы күптән сугыш игълан итте инде, палестиналарга каршы. Алар да беләләр аның изге ай икәнен. Аларга шушы изге айны бозырга кирәк. Алар китептә тора алалар аны, иртәрәк башларга мөмкин, соңрак башларга мөмкин, шулай бит. Алар аны туры китерәләр шушы көннәрдә. Алар безнең динебезне яхшы беләләр. Бик яхшы беләләр. Мәсәлән, американецларның монда нашивкаларында язылган "Без кафирләр" дигән, гарәпчә. Без кафирләр дигән. Ягъни алар беләләр үзләренең кем икәннәрен. Алар яхшы беләләр бөтенесендә. Аларның теге дине белми дип уйламагыз. Белеп эшлиләр. Шуңа күрә дә безгә исә, мөселманнарга, бу айларда, мөхтәрәм кардәшләр, белә торып сугышлар алып барырга ярамый. Саклану өчен генә ярый. Әгәр дә сиңа һөҗүм итсәләр, сакланырга мөмкин. Ә үзеңә сугыш башларга ярамый. Һәм әлбәттә, безгә инде бу янамый, шулай бит, Аллага шөкер. Без хәзер инде сугыш игълан итмибез, беркемгә дә шулай, без бит инде түрәләр түгел. Безгә икенчесе мөһим, бу айларда гынах кылу ярамый. Ул башка айда да ярамый, шулай бит инде. Ләкин бу айда гынах кылсаң, аның гынахы күбрәк. Кайбер галимнәр әйтә, 70 тапкыр күбрәк башка айга караганда ди.
Һәм савабы да 70 тапкыр күбрәк башка айга караганда диләр. Ягъни изгелек кылсаң бу айларда савабы күбрәк була. Гынахын кылсаң, гынахы да күбрәк була. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, шушы Рәҗәб айларының хөрмәтен, бийеклеген без инде аңларга тиешбез. Һәм әлбәттә нәрсә эшләргә кирәк бу айларда? Әйткәнебезчә, бу айларда менә Рәгаиб киче булды. Кичләрен инде дуга кылу, намаз уку, зикр кылу бездә хуплана. Көндезләрен ураза тоту киңәш ителә. Рәҗәб айы ул Рамазанны каршы алу айларының берсе. Ягъни Рәҗәб, Шәгъбан, аннан соң Рамазан килә. Инде 2 ай калды дигән сүз Рамазанга. Димәк, бу айларда без әзерләнә башлыйбыз Рамазанга. Ураза белән дә, рухи яктан да, иң мөһиме рухи яктан шулай бит инде гынахларыбызны бераз дәвалап, арынып алардан, һәм аннан соң инде Рамазанга керәбез иншааллаһ менә шушы үзебезнең чистарган хәлебездә. Шуңа күрә дә Рамазанда кеше нәрсә кылса, гадәттә үзен ничек тотса, шулай тоту киңәш ителә менә шушы Рәҗәб, Шәгъбан айларында. Әлбәттә, инде Рәҗәбнең тулысынча ураза тоту бу бидгать булып санала, ягъни аны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям эшләмәгән. Әмма инде бүлеп тоту яки башка теге сөннәт булган көннәрен тоту хуплана. Шуңа күрә дә ураза тотып, менә шулай итеп изге гамәлләр кылып үткәрергә мөмкин шушы Рәҗәб айларын. Иншааллаһ, русчада сөйләп китик. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Дорогие друзья, вчера с заходом солнца у нас наступил новый день и новый месяц. Вы знаете, что по религиозному календарю новый день наступает с ночи. То есть не день у нас идет впереди, а ночь идет впереди. Сначала наступает ночь, потом наступает день. И поэтому за ночью следует день. Получается, если ночь, солнце село, значит наступил новый день. Это так считается по нашему мусульманскому календарю. Конечно, вы это уже знаете, но вдруг кто-то не знал. Это вот напоминание. Значит, получается, сегодня с заходом солнца у нас наступает суббота. А вчера с заходом солнца наступила пятница. Если нам говорят, что надо проводить ночь пятницы, например, в поклонении, это о чем говорит? Это говорит, что в четверг после захода солнца ночь пятницы наступает. То есть ночь идет до дня. Вот это надо запомнить. И таким образом, после захода солнца наступил новый день, Джумга, пятница. И это как раз является еще первым днем месяца Раджаб. Совместно, то есть совпадают эти дни. Первая ночь месяца Раджаб считается ночь Рагаиб, благословенная ночь. В эту ночь сочетались никахом родители пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, одной из привилегий этой ночи, достоинств. Ну и, конечно же, в эту ночь он назван именно таким образом, потому что принимаются дуга и молитвы. Ночь Рагаиб. Ну, конечно, уже все. Это было вчера, так скажем. Да? Кто следил за телеграм-каналами, пабликами, то тот уже успел, так скажем, и встретил ночь, как подобает. Таким образом наступил новый месяц Раджаб. Месяц Раджаб, дорогие друзья, месяц тоже благословенный весь, целый. Он считается одним из запретных месяцев. У нас есть 4 запретных месяца. Зулькарда, Зульхиджа, Мухаррам и вот Раджаб. Раджаб находится чуть посередине, так скажем, да, подальше от тех 3 месяцев. 3 запретных месяца идут подряд. 4-й Раджаб, он приходится отдельно. Поэтому за ним надо смотреть, следить, чтобы случайно не пропустить. А чем это чревато? В месяце Раджаб надо делать больше поклонений и, соответственно, меньше грехов. Потому что поклонения записываются как с большим савабом, а грехи записываются с большим грехом. Если в месяц Раджаб ты согрешил, то значит грех за это запишется больше. Вы знаете, что от того, как меняется место, время, да, или человек, личность, так скажем, грех может быть больше или меньше. Например, для ученого маленький грех записывается больше, чем обычному человеку. Грех, совершенный, например, в Мекке, больше, чем здесь. И грех, совершенный в Рамадан или в Раджаб, или, например, там Мухаррам,
записывается большим грехом, чем в остальные месяцы. Поэтому, естественно, вот такие моменты мы должны знать. Это, как понимаете, это как вечеринка с Ивлеевой, да? Уже в курсе, что происходит? Вот ругают эту вечеринку, да? Что они там были раздеты и так далее. Если бы эта вечеринка прошла в другое время, не во время СВО, никто бы на это внимания не обратил. Таких вечеринок в России проходит каждый день. Что только не творятся в ночных клубах. Правильно ведь? И так, как они там были одеты на этой вечеринке, если мы выйдем летом на пляж, там хуже. На пляже хуже, чем там, вот в этой вечеринке. Но никто же не говорит, что вот вы оскорбляете там и так далее. Поэтому то, что совпало вот это в это время, в этот момент, да, с этой вечеринкой, вот поэтому сейчас идет на них такой наклеп, так скажем. Если бы это произошло в другое время какое-то, может быть, там еще и сами же критики гуляли бы. Аллаху а'лям. Таким образом, дорогие друзья, если какой-то грех совпадает с каким-то событием или временем, местом, так скажем, да, он расценивается как больший грех. Как больший грех расценивается. Таким образом, мы должны понимать и следить за месяцами, за временем, за местом, где мы совершаем грехи или совершаем какие-то хорошие поступки. Конечно же, грех нельзя совершать ни в какой месяц, ни в какой день, ни днем, ни ночью. Естественно, само собой. Но в какие-то дни и ночи надо быть более осторожным, потому что для Аллаха эти дни, эти месяца имеют большое значение. И совершая грех в эти месяца, ты уже оскорбляешь Аллаха через меры. В обычные дни, да, согрешил. Но здесь как будто бы ты уже прям нарочито вот так вот плюешь и оскорбляешь. Поэтому особым большим грехом, если ты совершил грех, выделяются эти месяцы и дни. Дорогие друзья, когда наступал месяц Раджаб, пророк, саллаллаху алейхи делал такой дуа. Аллахумма барик лана фи Раджаб ва Ша'бан ва баллигна Рамадан. Он говорил: о Аллах, благослови нам Раджаб и Ша'бан, то есть дай баракат в этих месяцах, и дай нам застать Рамадан, месяц Рамадан. То есть Раджаб и Ша'бан – это предвестники Рамадана, 2 месяца. Даже ученые говорили, что Раджаб – это месяц засеивания зерна. Ша'бан – это месяц полива, а Рамадан – это месяц, когда ты убираешь урожай. Соответственно, как ты себя ведешь в Раджаб и Ша'бан, зависит твое положение в Рамадан. Если ты в Раджаб и Ша'бан постился, вел себя благочестиво, значит, Рамадан тоже у тебя пройдет хорошо, и ты максимально можешь выложиться в Рамадан. Если же Раджаб и Ша'бан ты был беспечным, грешил, или же дополнительных каких-то добрых дел не делал, то в Рамадан ты зайдешь неподготовленным. И у тебя целый месяц пройдет только готовясь к Рамадану, в борьбе с самим собой. И ты уже в конце созреешь, но месяц прошел. Обычно же люди так говорят. Вот только-только там привык к уразе, да, только-только вот хочу делать добрые дела, ходить на таравых в конце концов, а Рамазан уже закончился. Это от того, что человек не подготовился. А вы понимаете, что вот есть спортсмены, так скажем, да, вот большие спортсмены, там тяжеловесы и так далее. Вы думаете, они целый год тренируются? Нет, они целый год не тренируются. Им говорят, что в такой-то день соревнований, и они начинают тренироваться за полгода, за пару месяцев до этого дня. Целый год они себя не держат в тонусе. И потом, как ты вот протренировался, вот эти пару месяцев, так скажем, да, так пройдет у тебя соревнование. А если ты не подготавливался, то и, соответственно, проиграешь. То же самое с духовностью, потому что тело, душа похожи очень в плане подходов. И поэтому наша душа тоже нуждается в тренировке. И мы сейчас как раз находимся в период тренировки. Имам Ан-Навави говорил, что мустахаббом, то есть желательным, является поститься в месяцы запретные. Это Зулькахда, Зульхиджа, Мухаррам и Раджаб. Считается, говорит, желательным поститься. Лучшие из этих 4 месяцев – это Мухаррам.
Зулькагда, Зульхиджа, Мухаррам и Раджаб. Лучшие для поста – это Мухаррам. На втором месте лучшие для поста Раджаб идет. Мухаррам уже прошел у нас. Сейчас идет месяц Раджаб. И вот для поста, для благодеяний это является хорошим днем. Ученые спорили, какой месяц лучше. Потому что разные хадисы говорят о разном. Ведь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, очень часто говорил, что это лучшие деяния, например, для нескольких вещей. Там лучший человек такой. И там он говорил разным людям разные вещи. И думаешь, что же из них лучше-то? Потому что это зависит еще от человека и от времени. И поэтому ученые спорили, разногласили, какой месяц лучший, запретный, да, для поклонения. Ну, выяснили, что это все-таки Мухаррам. Потом же является Раджаб. Сказали, что это Раджаб. На третьем месте это Шахбан. Шахбан – это не запретный месяц, но тоже для поста и поклонения хороший месяц, так как он предшествует Рамазану. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил уделить внимание Раджабу. Почему? Потому что Шахбан, как идет перед Рамаданом, многие люди уделяют ему большое внимание. Были моменты, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, постился весь Шахбан даже. Но из-за того, что перед Рамаданом, точнее, есть Шахбан, Раджаб пропускают некоторые. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил уделить внимание Раджабу, чтобы в этот месяц тоже держали пост и делали добрые дела. В одном из хадисов говорится, что пост в первый день месяца Раджаб является искуплением за грехи, совершенные в течение 3 лет. Пост второго дня Раджаба является искуплением грехов за 2 года. Пост в третий день является искуплением за 1 год. А потом каждый день Раджаба является искуплением грехов за месяц. То есть человек может искупить свои грехи, держа таким образом пост. Эти хадисы считаются слабыми. Но для того, чтобы поклонение делать, так скажем, они принимаются. Потому что это не по фикху хадисы, так скажем. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: поистине в раю есть река под названием Раджаб. Так и называется Раджаб, которая белее молока и слаще меда. Кто в месяц Раджаб 1 день поддержит пост, Аллах дает ему выпить из этой реки. Вы знаете, что в раю привилегии у всех тоже разные. Не всем. Вы не думаете, что рай это как общее поле там, да? Всех туда загнали, и люди ходят там, что хотят, то и делают. Нет. Рай, он состоит из 8 уровней. На самом верху стоит трон Аллаха. Под троном Аллаха течет река. Потом идет уровень василя, на котором будет только пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И потом еще идут остальные уровни. Эти уровни тоже делятся на сотни тысяч подуровней. То есть между одним уровнем и вторым тоже есть маленькие-маленькие уровни. Например, 2 человека. У одного побольше хороших деяний, у второго поменьше. Они оба попадают в один большой уровень, например, там Фирдаус. Но в самом, даже Фирдаусе, у них отличаются блага. Вы смотрели фильм «Пассажиры»? Смотрели? Как же вам объяснить тогда, если вы не смотрели фильмы, а? Как плохо вы поступаете, а? Есть такой фильм «Пассажиры». Люди летят в далекую планету, и там 5000 человек. Они спят. И один человек проснулся. Его капсула разбудила, потому что корабль сломался. И он подходит и выбирает себе еду. Кофе выбирает. И ему доступно только одно кофе, черное, самое простое. Просыпается потом другая женщина, он ее разбудил. Без женщин же скучно, как Адам и Ева, понимаете вы, да, суть? Он ее разбудил, она выбирает дорогое кофе, потому что у нее билет более дорогой. Корабль один и тот же, но меню разное. Понимаете? Корабль один и тот же, но заказывать может один человек вот это, а другой человек вот это. То есть поэтому даже оказавшись в раю, у кого-то будет больше привилегий, но зависти не будет. Зависти не будет. То есть человек не будет завидовать и смотреть: о, у него больше, да? Почему там у него женщин 100, а у меня только 99, да? Нет. Он завидовать не будет.
Но тем не менее, то есть вот такие вот есть разницы. У кого-то сад будет побольше, он зикров побольше делал. У кого-то там другие и так далее, и так далее. У кого-то дом побольше, потому что Аллах Тааля каждому дает за каждое маленькое деяние. Даже если ты сделал одно маленькое дело хорошее, все равно это увидишь. Увидишь где? В раю увидишь. Даже если ты кого-то опередил, на одно слово «Субханаллах» больше сказал, и то у тебя будет привилегий больше в раю. Хотя, что значит одно слово? Это же, можно же уравнять. Правильно? Кто-то сделал на заводе 1000 деталей, а кто-то сделал 1001 деталей, правильно? Зарплату одинаково получит, одна деталь ничего не решает. Можно уравнять. В раю не так. Одно слово «Субханаллах» побольше ты сказал, все, у тебя уже привилегий побольше будет в раю. Поэтому, соответственно, кто держит месяц Раджаб Уразу, у него будет привилегия это выпить из реки под названием Раджаб. Будет и другие реки, естественно. Сельсабиль там называется, да. Есть другие реки, альхамдулилля, но есть и отдельные реки, откуда будут пить, то есть отдельные категории людей. Что же можно делать в этот месяц? Все хорошие дела, которые вы знаете. По стандарту, то есть перечислим. Это чтение Корана, выполнение намазов, намаз нафили имеется в виду. Дополнительно тахаджуды, духа и так далее, и так далее. Садака давать, естественно, да. Покаяние, побольше тауба делать, каяться в грехах, вспоминать о них. Дуга делать, зикры, салаваты, общаться с родными, с друзьями, ходить в гости, приглашать в гости, поддерживать родственные связи. Это тоже очень серьезно, очень важно. Ну и, конечно же, ураза – держать пост. Держать пост, дни, белые дни, когда мы обычно держим, там понедельник, четверги и так далее. Можно побольше там прибавить и так далее, и так далее. То есть, таким образом желательно проводить этот месяц. Поэтому давайте не будем беспечны, дорогие друзья. Дунья никуда не уйдет. Не мы первые, не мы последние, которые пытались догнать этот дунья. Пытались все регалии взять, все ордена на себя повесить, так скажем, да, всем услужить, все деньги заработать, все бизнесы открыть на земле. Были люди до нас это постарались сделать, но у них ничего не получилось. И у нас тоже ничего не получится. Дунья не будет нашим, дунья не будет ничьим. Ни земля, ни богатство земли никому не принадлежат. Они принадлежат только Аллаху. И каждый человек, когда пойдет в могилу, его съедают черви. Вот и все. Весь его удел, все, к чему он стремился. Поэтому, если мы постараемся сделать дополнительно, хотя бы чуть-чуть, оставив дунья вот в эти месяцы, сделать побольше для ахирата, иншаллах, это зачтется, это то богатство, которое мы никогда не потеряем. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.